I dobar dan ljudi, ja sam Vekša, a vi gledate novi klip na mom kanalu. Danas, kao što možete vidjeti, igrat ćemo... izvinite zbog ovoga. Danas, kao što možete vidjeti, igrat ćemo Put o Arene 10, treća epizoda. Znači, u današnjoj epizodi ćemo odigrati još nekoliko battleva, ja mislim oko 2 battla, i ovo tu da otvorimo Silver Chest i da uzmemo ovaj free gift, to jest free epic karticu za Epic Sunday. I molim se Bogu da dobijem Goblin Barrel. Za početak ćemo updateovati minione na 6. level. Zabavljala sam, ne veze. Idemo. I minioni 6 level, damage plus 6, damage u second plus 6 i hit point plus 13. Ok, ovako se sada izigramo naš deck. Idemo da otvorimo jedan free quest. Idemo ćemo dobiti izgleda gemovi, 2 canona i 5 skeleton. Idemo na sljedeći, to je Silver Chest. Dobijamo 2 bombera i 5 zepa. Ok. I molim se Bogu da bude imamo nešto u klanu, vič donira, pa nema vič. Ajde, molim te Bože da bude Goblin Barrel, ja tu da žmurim, neću da gledam. Mirror. A ne Mirror, hoću Goblin Barrel. Dobio sam mrtvi Mirror. Svi se radim. Ok, mi dalje odužujem. Znači, imamo 7-10 klan chat. A ja imam najjače, imam 40, tako da... To je od mog drugog klana. Da, teo sam da dam shoutout mom bratu Mati. Znači, napravio njegov novi kanal, zove se Mata Games. M veliko i G veliko, ali je spojeno. I pogledajte njegov prvi klip. Ja sam bio u njegovom prvom klipu. Ne, u seriji nisam. Snimali smo 3-4 puta i sve su bili fail recordingsi. I ja sam mu rekao snimiti jednom sam i izbaci i on je snimio i izbacio. Ja mislim da je izbacio, nisam siguran. Znači, postići njegov kanal obavezno i bacite mu sub. Idemo u prvi battle. Pošto sam odugovlačio ovih 2 minuta, mislim da ću odigrati samo 2 battla, ali ne veze. Nadam se da se u ovoj epizodi dignem bar da se dignemo na nekih 1520. Brže. Au, brate, ja sam se sad izvukao. Da li ima... jedan hit hoga. Ekstra. Da li će baciti još nešto? Izgleda. Baci to Baby Dragona. Baci to i Wizarda. Wizard ih je počistio kao ništa. Znači, Wizard je predobra karta. Ja ga imam samo na levelu 3, ali ne veze. Bacit ćemo ovdje leće medvjediće i idemo ga minjene. Ovo će biti zajeban battle. Ovdje ćemo baciti jednog Hog Ridera. Hog Rider ide. On će baciti, nema sada eliksira za barbarene. Hog će uzeti 2 ili 3 hita. 3, 4, 5 hita Hoga. Ovdje ćemo baciti jedan Fireballčić. On nema nijednog drugog tanka osim Princa. To sam skontao. I Valkyrija je više mini tank, ne tank. Znači, šta će sad on baciti? On će baciti ove govnare, ja ću baciti ovako. Barbarene. Tako, da se izjavlja, ne bude poslije kao. Ne znam kako se zove barbarene. Ovdje ćemo baciti. Pa znam. Da, znao sam. Ovdje ću baciti prvo gobline. A onda ću izbaciti Skeleton Army i Hog Rider. Znao sam da će da failuje i sad ide pušara. Ovdje bacimo Arrows. Arrows, what the fuck. Kako se zove, Fireball smo bacili i uništili smo Witch. Što je predobro, velike like. Tu sad ćemo baciti i one govnare i Baby Dragona. Ja ću da baciti
Opa, gledaj ga mali, a? Odmah samo, ju, failovo sam. Ili ipak nisam. Ovdje će baciti jedne strele, lagane. I ovdje je prvi win za nas, kao što možete vidjeti. Oduvali smo prvi battle. Znači ovdje nema šanse, neću da se ispalim ko Cassidy. Evo ga, GG, prvi win. I evo, automatski smo se digli, imamo tačno 2530, znači ako pobedimo još jednu, ispunio sam svoj cilj, a to je da imamo u ovoj epizodi iznad 1550 trofeja i onda u sljedećoj epizodi ćemo vjerojatno, nećemo, treba nam 1700, nisam to znao. Znači i dalje nemam Golden Barrel, ne vjerujem. Neću ništa da requestam zato što mi ništa ne treba, evo. Evo Scarlet, ne veze. Ne mogu da bim 4, mogu samo 1. Ne, koliko mogu 2? Ekstra. Idemo u sljedeći battle, neću da dužim. Znači, odigrat ćemo još ovaj battle i to je to za ovu epizodu. Znači, sada sam jednom nekako našao malo vremena, majka mi je otišla u podavnicu, tako da... Pa ćemo baciti jedan klasičan push. On će baciti Witch, ali to mu ništa neće pomoći. Ja ću ovdje baciti jedan Fireball. Ovdje smo bacili i Wizarda, ovdje nas je ovaj lik pokidao. Ajde, mi ćemo da se comebackujemo, nadam se. Lik level 7. Opa, bomber na Wizarda. Wizard hituje i Kulu i bombera. To je nice! Odakle ti mali? Dobri, to sam teo. Znači, morali su, brate, ovi da hituju bombera da bi je bacio s karmi i oni su hitovali. Ne znam što će on ovdje baciti, izgleda ništa, pada prva kula. Da, kao što sam rekao. I osvojili smo 5 gema, što je nice. Imamo već, evo ga 8 minut, ušli smo u 8 minut, znači skoro je 9 minut, ali ne veze. Evo, idemo da razvojimo gobline. Ovi klipovi nešto nisu dugi, odigramo po 2 battle, što je sasvim solidno za jednu epizodu, logično. Ovo ćemo baciti ovako Inferna, ne znam zašto. Ne, ovo nisam očekivao. Ajde svejedno ovdje čistimo. Ovdje ćemo baciti minjene. I krenut ćemo. Ljudi na prvih, ne znam nija koliko suba, vidjet ću. Će biti Q&A. Evo mi je majka. Ovdje ću pauziram.